Timabe, 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 yo. On est là. Yo, Team AB, aujourd'hui, moi, j'ai trouvé une planète FM. Nous venons inviter le planète FM, nous venons causer un peu de radio. Ouais, merci beaucoup, vous avec nous. Mais là, nous pouvons aller, nous allons causer un coup de radio. Ouais, par un 10. Pareil, ouais, allez. On est là. On est là. विराट हो चुके हैं यो वन एंड ओनली प्लांट एफएम की लहरों पर यहाँ पर 91.2, 90.2, 96.1 मेगाहर्ट्ज पर एंड इट्स योर 463 21 31 यानी कि कच्ची स्टोर 21 31 लूज विद प्लांट एफएम और मैं हूँ रिकी जो आपका साथ दे रहे हैं इन योर वन एंड ओनली बॉलीवुड हंगामा। सो यहाँ पर हंगामा हो चुका है और होने वाला है क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में पधार चुके हैं यानी कि AB प्रोडक्शंस टीम AB। Yo, Team AB. यहाँ पर हमारे साथ हैं Abhishek, we also have Bizu, we have Nidish and Akash, the cameraman. So, l'équipe AB, qui position? Ah, là, en place, c'est toi qui le dis. Correct, moi toujours correct, je te vibe tranquille. Ouais. Sinon, qui je te fais dans la vie comme ça? Ça veut dire nous filmmakers, nous disons. Ok. Et nous commençons par YouTube. Et là, nous dans le porté, comment dire, faire un film même à Maurice. Film à Maurice. Ouais. Film libre créole, ça. Ouais, créole. Ok. Ouais. Et toi, Bisou? Ouais, ça veut dire pareil. Moi, je fais, je finis mes études, je fais mon cours de côté aviation, je fais check-in, Camas. Après ça, mon camarade de l'école secondaire qui rentre en contact avec moi, là, on commence mon bande vidéo de côté YouTube, ici dessin, je fais depuis avant. Mais si vous avez une équipe qui est bien étudiée, comment dire. Et ça, l'équipe là, c'est des enfants formés, comment dire, en collège, l'amitié, le club. Et une garde ça, une continue, après une continue ça une façon professionnelle. Une monte une petite vidéo, le club. Ça amène nous aujourd'hui là, quand nous étions là. Voilà, et que tu as cette inspiration là? T'as moi inspiration. Depuis tout le temps, je compte de film. Depuis tout le temps, je compte de faire acting. Ok. Mais là, dans l'école, là, à casse, je peux mettre la caméra. Là, nous faisons fun, tu as un petit skit que je peux faire. Ok. Là, grâce à ça, nous faisons. Là, man de l'école, tu m'as guetté. Là, suite à ça, nous allons faire prendre une compétition MFDC. Ok. Et là, nous prenons pour le premier film, là, qui nous découvert qui a Maurice, ça va déboucher. Et que, bon, la suite, nous ne prenons pas et nous nous qualifions pour le film là. Malheureusement, nous avons fait lancer. Là, nous connaissons combien de monde intéressé dans le filmmaking. Malheureusement, j'ai encore l'école. Quand on finit l'école, et là, par la suite, qui rentre là-dedans, on commence à faire une petite vidéo, film. Ok, mais franchement, le dia qui me trouve l'équipe Marito, Marie Seyé, qui continue aujourd'hui. Et je cause il n'y avait. Tora. थोड़ा हिंदी बात कर लेते हो तो आपके ग्रुप में सबसे ज्यादा नॉटी और फनी कौन है? नॉटी और फनी एक ही है, निदिश विदाउट एनी डाउट। हमारी टीम में तो दो जोकर हैं। तो निदिश जोकर नंबर 1 और आकाश जोकर नंबर 2। अच्छा, इसमें दो जोकर हैं, जोकर नंबर 1, जोकर नंबर 2। क्या बात है, निदिश और आकाश, क्या बात है कि तो पे की मूला। ओके, एंड हु इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग? मोस्ट उससे पूछिए। मैं खुद का नाम नहीं ले सकता। नहीं, हम सब काम करते हैं, एक टीम वर्क जैसा काम करते हैं। हर एक इंसान का काम होता है हमारे ग्रुप में। सो हम ऐसा नहीं कि एक ज़्यादा हार्ड वर्क करते नहीं, हम एक टीम जैसा टीम के साथ काम करने। क्या बात है। एंड हाउ डू यू फील अबाउट योर वीडियोस डूइंग बज़ ऑन द सोशल नेटवर्क? पहले जब पहला बज़ हुआ था, जब हमारे पहले वीडियो था वॉरियर्स, तब एक एक्साइटमेंट, यू नो, तो बहुत अच्छा लगा कि पहली बार हमने बज़ किया था। फिर धीरे धीरे ये लाइक कैसे बोलते हैं, Royos met choses avec platine de ça veut dire au fait team AB. Yes. Comment vous ressenti quand vous venez en air le Planète FM aujourd'hui? Bon, mon cas de créole plus facile. Oui, bon, ça c'est la première fois qu'il nous vient de la radio. Tout d'abord, merci d'être avec nous le plateau. Et que ça m'a un grand plaisir de venir là aujourd'hui, nous faire un live le radio. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui connaît nous, mais ils n'ont pas apprécié le travail qu'ils nous fait. D'accord. De prendre nous comme nous faire un fun. Mais pour nous, ce n'est pas un fun. Dans chaque vidéo, nous donnons un moral. Et qu'on a un objectif pour aller. Nous avons envie de grandir le cinéma mauricien. D'accord. Et qui aime envers sa bonne vidéo qui se fait là, qui se but là-dedans?
Le but c'est juste montrer un message qu'on fait passer. C'est pas nous entertainer. C'est nous entertainer du monde, c'est de crier, casser le stress, en même temps passer un message. D'accord. Et nous avons un film, ça c'est une vidéo, nous faisons un petit peu, mais nous avons un film qui nous pense pour faire très prochainement. D'accord. Et en fait, ce qui motive de demander là, et qui ça nous donne ça crédit là, qui ont réussi à monter l'équipe avec cette vidéo, cette bonne montage de caméra, cette bonne d'autres l'équipe. Whom do you want to credit? Credit Allen, c'est ça. Ouais, c'est lui qui est venu avec sa responsabilité là, comment dire, il vient avec l'esprit d'équipe là. Il dit Andy Moon pas, Andy Moon contacté, non, qui dit il parlait, mais l'équipe comment elle était là, voilà, c'est l'équipe comment dire qui forme ça. L'équipe soudée comment dire. Voilà, lui-même fondateur l'équipe comment dire. D'accord. Est-ce que tu as un message pour nous pour te passer à nous bonnes jeunes ou bien auditrices qui écoutent nous en ce moment? Mais ça là, ce que j'ai envie de dire moi tout le temps, dire ça, c'est que vous besoin tout le temps suivre votre rêve et un but de la vie. D'accord. Et que vous besoin de dire pas payer restriction, aller de l'avant, faire face aux frayères, on dit be wild. Et be wild, ça veut dire faire face aux frayères, aller à l'extrémité, suivre votre rêve, non, il n'y a pas impossible dans la vie. D'accord. Et puis, tu connais un petit dialogue, c'est qui est un petit dire pour nous, bonnes auditeurs auditrices. C'est pas question qu'on décide normalement sur ça. Toi, t'es abattu, comment t'as fait? Comment t'as fait? Ouais. Non, on vient de dire. Ouais. Mais non. Moi, je m'appelle Madhav Tentenen. Je m'appelle Madhav Tentenen. Et tu as une dédicace pour te faire à quelqu'un qui écoute de cette là? Bon, la dédicace, c'est la famille, tout le monde qui est nous, qui nous supporte nous. Team Baby Family. On t'aide beaucoup, sans eux, sans support du monde. On va dire, nous ne sommes pas contents, mais ça, tout le temps, on a un grand respect envers ça du monde là. D'accord. Et voilà, ouais. और जी दोस्तों यहाँ पर आप सुना है जैसे कि टीम में भी हमारे स्टूडियो में हैं अभी एंड बॉलीवुड हंगामा शुरू हो चुकी है क्योंकि हमारे साथ हैं अभी बीजो जो उसका नाम है माधव और हमारे साथ है अभिषय एंड ऑल्सो वी हैव नितिश एंड ऑल्सो आकाश जो इस वक्त कैमरा के साथ मेरे अगल बगल घूमते मेरे अगल बगल है ये कर रहे हैं एंड यस फ्रेंड्स फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करो इज अ मेडली वन बिकॉज़ इट इज कॉल्ड यहाँ पर एक बहुत अनोखा चीज होने वाला है और होगा ही क्योंकि है आपका बॉलीवुड हंगामा स्टे ट्यून विद अस बिकॉज़ वी आर कमिंग बैक सून विद यू लेट्स गो Calvin DJ ना Ouais. और दिल छोड़ आया यानी कि यहाँ पर ये दिल छोड़ गए क्योंकि हमारे साथ है टीम में भी हमारे साथ जो स्टूडियो पर है बिकॉज़ इट्स योर बॉलीवुड हंगामा लेट्स गो Bollywood Hangama de midi à 15h avec Ricky. और यहाँ पर क्योंकि सरप्राइजेस बहुत होने वाले हैं बिकॉज जब रिकी आपका साथ हो तो डरने की कोई चिंता नहीं कोई गल नहीं पाजी बिकॉज यहाँ पर हंगामा होगा और हमारे साथ है नितिश जी हेलो हाउ आर यू I'm fine and आप थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं क्यों गए बाजी un petit peu stressé ouais, pour une fois. Pour une fois, tu es stressé. Pas ça. C'est tout toi. Stressé tout. Sinon, Nidish, toi qui te fais de la vie toi? Moi, mon co-étudiant Un quotidien en engineering mécanique Engineering mécanique. à Eben. Ouais, tu parles des bouts de choses là. Des boustillots, tout ça. Qu'est-ce que Ça c'est ça? veut dire que tu parles des bonnes motiers, tout ça. Ouais, de ce jour-là. Comme tu causes un docteur. Un docteur pour véhicule. Voilà, un docteur, il a fait opération au bonne chose. Voilà, j'ai un dossier de ça, Tati, maybe. Est-ce que tu as un message pour te passer à nos bonnes auditrices? Bien sûr. Check nous channel on YouTube. Yes. Abonnez-vous de la chaîne and subscribe. Pas besoin de quitter, vous êtes stické. Dis check आप subscribe. आप तो continuer. एंड अभिषय आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आपकी टीम यहाँ पर फिल्म बना रही है और हमारे साथ है बीजू और टेक्निक में है जूनियर रिवेट जो मैं उसको मिला नाम भूल गया आपको हेलो जूनियर हाउ आर यू गुड जूनियर उसके बाद मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उसकी स्माइल जो है वो बिल्कुल टाइगर श्रॉफ की तरह है और वो एक टाइगर श्रॉफ के बहुत बड़े फैन है तो इससे पहले एक गाना होने से पहले हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके जो ग्रुप है वो कहाँ पर पैदा हुआ
Peda waktu school में स्कूल में लेकिन जब मैंने सबको बुलाया तो मेरे घर में मेरे स्टूडियो है स्कूल या स्कूल 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 कोई गल नहीं बाजी। यहाँ पर आपका टीम पैदा हुआ स्कूल में। हाँ। तो उस समय है उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 18 years. यानी कि dans l'âge 18 ans, je fais une grande équipe, team AB, et qui ça, aujourd'hui, fait une Maribise le social network. Mais c'est qui m'ont dit bonne continuation. Merci beaucoup. Et merci encore une fois pour venir au Planet FM. Merci. Merci autres. Voilà, plaisir moi-même parce qu'ils m'ont trouvé bien formidable, Marie c'est tout, de une vidéo tout bien cool. Maintenant, quand ça fait des sons indécents là-dedans, mais tout a fait gros à la manière, on a apprécié cette vidéo. C'est pour ça qu'on a appelé les autres outils. Et moi, je vous un grand merci. Continuez à avec nous. Oui, plaisir. Et moi, j'ai quand on fait une vidéo un jour avec eux. Bien sûr. Et nous avons nos camarades bisous qui, Madhav, et जी दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ है टीम एबी एंड मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट ट्रैक इज कॉल्ड हरी अनंत कलियों का चमन। यहाँ पर चमन खिलने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है टीम एबी। लेट्स गो।你估计两可以啊。No. 31 यानी कि एक छोटे से ब्रेक के पहले यहाँ पर एक छोटा सा खेल होगा क्योंकि हमारे साथ है कैमरामैन। आपका नाम क्या है जी? आकाश जी, क्या बात है? आप रहते कहाँ पर हैं? आप कहाँ पर रहते हैं? प्लेन मायो रहते हैं। प्लेन मायो की आकाश जो कैमरामैन है यानी कि टीम एबी की जो कैमरामैन है उनको हम हेलो करते हैं और उनके जो स्माइल है मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, क्या क्यूट सी स्माइल है आपकी। Merci. Sinon Akash, qui position t'as tout correct? Oui, tout correct. Tu chies tout correct là. Oui, tout chier. Tu chies. Un peu stressé, ça va. Un peu stressé, moi tout de stress, de stress comme ça. À la première fois. La première fois. Ça veut dire tu habitué faire du monde rier? Ouais. Tu as l'habitude ça ou bien tu profession ça? C'est l'oral. Même l'habitude. L'habitude ça, ok. Sinon toi que tu as inspiration de faire caméra tout ça. Pareil que moi dans l'école j'étais, comme je peux faire acting, moi je peux filmer lui moi. Le portable ou bien le caméra même? Le petit caméra. Le petit caméra. Et là, ensuite nous mettons ça sur YouTube. Et là, j'ai tout commencé à apprécier la vidéo là, tu vois. D'accord. Et c'est tout. C'est tout? Tu as de portable, tu filmes avec le petit caméra, Ouais. tu mets sur YouTube, du monde apprécié. Ah, non, ça l'époque, pas sur YouTube, je mets ça sur Facebook du tout. Ok. Et là, du monde pense comment share. Présent. Il est bien stressé, là, pour tout Il est un peu stressé, ok, pas grave. Et voilà, je dis, c'est comment l'équipe indienne, comme ça, je tiens l'OMFDC. Je fais une vidéo là-bas. Mais est-ce qu'ils ont gagné dans sa compétition là ou je ne. Qui est arrivé? Vous avez Akash un coup? Akash? Première compétition challenge, MFDC, c'est un challenge. J'ai fait un film Destruction. Ok. J'ai qualifié. Ok. Mais. Fatigué. Nous pas réussi, on va dire, arriver dans un top, un premier. D'accord. Mais est-ce que les deux zones qualifiées, quand on a réussi à top 10 là ou bien ce qui tient là, mais est-ce que ça a une découragé? Non. Pas une découragé. On continue de manger. Nous continuons avec moi, nous avons une motivation à puis. Happy là. क्या बात है, क्या मोटिवेशन है यहाँ पर। ये टीम में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। Yes, we will dedicate this song one and only for आकाश जो हमारे साथ बैठे हैं। And we say a big thank you to team AB जो आज हमारे साथ इस स्टूडियो में है। तो चिकित से की इज्जत पे फेयर स्टेल है। Voilà, je souhaite un bon courage. Merci beaucoup pour venir au Planet FM. Et le 7 Bollywood Hangama, je souhaite un grand merci. Merci beaucoup. Et voilà. Et est-ce que tu as un petit message pour passer à nos bonnes jeunesse, Akash? Ma jeunesse, me dire, continue à approcher une bonne vidéo. Et voilà, mesdames et messieurs, on a trouvé fini. Là, voilà. Ouais. Mac test. Alors, mesdames et messieurs, on a trouvé fini causer de radio. Merci beaucoup qui FM qui invite nous aujourd'hui au plateau. Et qu'on trouve ça très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace. Yo, Team AB! Eh, cool,